Dongoi ya kaunti ya Kitui Dr. Irene Kasaluo nwakule muvya malwelu kwa metoke kuthoi malelu wa kuma kibwezi kuthi Kitui kwatiania na mikulu ya mbanga ile sithi rosikitika na kwasya mathayo ainena matanga ni mwalimu umwe ula unakwiye mbangane. Kasaluo nwakule mivya ila ikonetwe kwikia tumundo kuola mwendo wa ngali na kwikia mawala nywangi kuola mbanga sia lelo. Onesmus Chalo na livotisu mameni tikana genu ndongo ya kava kaunti ya Kitui mwandu Dr. Irene Kasaluo nwakule muvya wa kwikithia usuvi kwa malelo ni wa kena kwikia tomondo lelo ni munene wa kuma Kitui kuthi kibwezi kuma na mbangili kusito lelo ni osu na kutia enemthi aingi matana mathayo alange matia wana maume semai na kukwata mamutha me mwanya kuni ngukule silikali isizie bandu bunu ndubakuya andu mengi muno pekwe bumps kenda wize kwithia andu maito ni masuvika aina ni antheno andambuka yake akiuthukumi wodini ya nzamba nile Kitui cha umiloni wa sua walaki kiumaneta mumanyo wa walimu nolo nasomea kumanisani cha walimu cha Kitui Priska Kabotha kutiwa nithayo wake tunakukongwa nengali kisiani cha spotlight musini wa Kitui na kutiwa nithayo wake fire spotlight kemu besi pandu huni baithiwe na accidents bengi peke nitu na kosie kai drop out eto Kabotha kibu kuma komete miambani wood mwitusini na mosi mutwae na masiana na mutunga skulu na muso mende kuma form 1 bika form 4 na osa max masiona na mutwa Kitui Teachers College manda muzu anakimiwobo spotlight enda kwika teachers ilaitwa teaching practice atuke mwalimu anya atieli wiki a graduate ta mwalimu ana to hospitali na matuko mobika maana muna iyo nukwi Kasaluo enlekana thayo wa mamanyo su nolo munengete kusoya kusoma kusalabala nyuma scholarship nolo nethito imusomethia eno kuwa yulo wawetekana kithito cha mamanyo su cha tumiswa motunga masomoni aende na kusoma na kuenisa ndoto yake ya kwithia mwalimu. In fact kinukula kembidisie wito mamo su ilona kimiwe anazia yu Kasaluo anathukumio ya mana imagine iwewe no skulu watu awa na wasioka skulu keka bitu sio ndio some ya kimanga girls atite musena siana musi ailo kimwe bandu bakuya kindu kingi nundu we anaina wendi munene muthenya mwateke mwalimu ya nakula zi Kasaluo nako niwe ya wamana lakini na sana kwa nini kuna ya wamana nundu wa musi kwake na siana tudio kwasokana kangi twikata Kasaluo nwakule enemthi kwithia memetho meikilania maleluni mamatelepa kwithia menguno kusuvia kuwamo pamwe na alangi matembete maleluni ilivote vingi muvo Mutongo TV ni Onesmus Chalo.